ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Umuzi ngesindebele wakhiwa ngani? Ikhaya ngesindebele livuswa ngani? Soke siyazi ukuthi ngokwenyama physically sithatha isamende, istina, ifacebreak esikutholako bese sakhumuza. Kodwa nje ngibuza ngomoya, ngibuza ngobungoma. Spiritually umuzi wamaNdebele nawuthi uyawakha ikhaya nawuthi uyalivusa, ulivusa ngani? Ngizokuphendula. Ulivusa ngendanga nangesithambo. Lotshani, ibizo lami ngingulungile Mabhena, unamasoka, umntazana wenaleni owakhuliswa manzonza ngomkhulu khanya kude. Namhlanje sike ngibawa ukuthi sikhulumeni ngokuthi isizathu esenza ukuthi abomma bamaNdebele, specifically abomma bamaNdebele, nangikhuluma ngabomma ngitsho laba abendileko, into ebenza ukuthi bararanise isindebele, bone isindebele, bacharagise izinto esindebeleni, kukuthi abazwisisi into abangaphasi kwayo, ukuthi benda baqeda kodwa nasoloko abazi ukuthi izinto ebadlulekizo kuba yini badlula kizo. Kungakho namhlanje uthola abantu abakhulu bafuna ukumadanisa ifundo nengoma yokwela. Okuthi ukuthi uyahona ukubona ukuthi abantu abazwisisi ukuthi nasikhuluma ngobuzwe sikhuluma ngani, nasikhuluma ngesizwe sikhuluma ngani. Yeke into ebhlungu ukuthi esindebeleni yonke into ikhamba ngokwengaba, begodu esindebeleni asinayo i-equality, sine-duality. Okuthi ukuthi umfazi kunendima ayidlalako engeze yadlalwa yindoda, nendoda kunendima ayidlalako engeze yadlalwa mfazi. Kungakho ke kunezinto ezibhejula mfazi specifically lokha nakathombako engeze wazithola ngemadodeni, ngombana indwezi ziyafunakala lokha nasenzani, nasivusa umuzi, nakwakhiwa ingodlo, woke ama-rituals la owaziko owakhamba phezu kwawo. Kungakho kunezinto ezibhejula yindoda engeze zabhejula mfazi, simply because thina si-understanda ubulili, into amakhuwa angayaziko, namhlanje bayayona because aba-understandi nasikhuluma ngobudoda sikhuluma ngani, nasikhuluma ngobufazi sikhuluma ngani. Okuthi ukuthi omunye nomunye kunengoma yakhe azoku-undergowa yona, bese egcineni abantu abo bobabili nabahlanganako, it's duality and balance, akubi yi-equality. So ngikhulumela endabeni yokuthi bakwethu nasikhuluma ngengoma yokwela, besides anything else, akusiyinto yokudlala, akusimakwankwane, akusiyinto kosekuthi siyone siyichugulule sifuna ukufaka lokho esifuna ukufaka, singalandeli imithetho ebuya emakhosini wethu, ngombana ingoma le ngaphandle kwayo asinayo imizi. Indanga ngeza kwanzunza akusizo zomuntu, indanga ngeza kwamanala akusizo zomuntu, isithambeso akusiso sakho, nawe ngesakabamkhulu wakho. And there's a reason for that. So nangabe sithoka isithambo nendanga ukuthi sisikimisa umuzi, na uyokubethela umuzi njengoba ngiyinyanga mina, kufanele ukuthi uwazi ukuthi la umuzi engewuvusa lo, indanga ngengiyiphi, begodu ifunga ini, isithambo ngengisiphi, before uyokuthoma uqabanga inhlahla oyozisebenzisa nofana inratha zemzini loyo nofana ezivunywa bezimba lapho. Okuthi ukuthi nangabe asinayo ingoma yokwela, kuthi ukuthi asinalo iqude, and kuthi ukuthi asinalo idwendwe nobukhazi, and then nangabe asinalo idwendwe nobukhazi, kuthi ukuthi asinayo imizi, nasigana mizi asinabuzwe,
nasinganabuzwe kuthi ukuthi asiso thina isizwe ngombana ubuzwe its identity. Umuntu nakakubuza ukuthi ungubani wena angeke ukhulume ngomsebenzi wenzako la uqualify khona, uyokhuluma ngawo ngendabuko yakho. Indabuko yakho it is attached to your DNA yakho. Indabuko i-attached to what? Izinto zesiko zamasiko philo. Ukuthi wena njengeNdebele nawuthi ulindebele wena imvelo uyiqala njani, uyimanipulate njani ukuthi ukhone ukukhamba kanye kanye nayo. Wena imvelo uyihlonipha njani begodwa wazi njani ukuthi inyanga nofana inyezi uyisebenzisa njani. Umntwana asabelethwa siyamthatha simkhombisa inyezi. Umntwana akathomi ukufundisa ngelanga nofana ngenyezi nakayokuthomba, uyibona aseselisana elibovu. Okuthi ukuthi lesi sisindu it's a system. Kunengaba ziya exista, akusindo yokudlala, akusindo ngamane uyichugulule. Manje ke nangabe kuba nabantu abafuna ukwenza ngendlela yabo ngaphasi kwengoma, angeke vele izinto zisebenze. Sizokurarana imihla namalanga simply because nje ufuna ukuchange imithetho ngaphandle kokuzwisisa ukuthi into leyo yayenzelana. Ugogo womdoko uphekile umdoko and ugogo womdoko uthokozwa umntwana nase agwabile alisuka nasekahlaba asekhaya abuyile ekhaya abhejulwe manono. Uthokoza ngaleso sikhathi leso. Wona understand ukuthi kuba yini umntwana ugogo womdoko athokoza ngaleso sikhathi. Nje uchugulula isintu wenza ukuthi basho umthokozo, uthokoza ugogo womdoko. Ngamanye amagama uzama ukuthi umntwana loyo akadle afe. That's what you're saying. Because ngesintu isihlahla asithokozwa, ukudla akuthokozwa. Okuthi ukuthi abantwana kose ukuthi badle umdoko kagogo ngaphandle kokuthi ugogo loyo atshelwe into ethize, kube nemantra ethize atshelwa yona. Kuzokubuyelwa kuyugogo mhlana abantwana badlalako, kubuyelwa kuyugogo ayokuthokozwa ngefanelo mhlana abantwana babuya ekhaya. Kungakho ingoma ilala ngaka gogo before ikhamba. So now because abantu abazwisisa ubudoda nobufazi bafuna ukuchugulula amasiko philo ngombana baqabanga ukuthi isintu yi-trend, baqabanga ukuthi isintu yi-fashion, baqabanga ukuthi isintu yinto ebangamane badlale ngayo i-entertainment makonkwana. Bakwethu isintu akusima konkwana. Angeke umane uchugulula izinto ufuna ukugida ngendlela ofuna ukugida ngayo kube utsheliwe ukuthi ngengoma kugidwa ngalindlela, ngequde kugidwa ngalindlela. Ingoma ezikhona akusingoma zokudlala lezi ngoba nasikhuluma ngequde sikhuluma ngokuthi sikhuluma ngefertility yomntwana omndazana ingasi womndazana omndazana. Sikhuluma ngefertility, its femininity. Kunendlela esiyokugida ngayo, esiyokuvuma ngayo, into esizithiyako elimini lethu, esizitsepulako elimini lethu nasikhulumako ingomezo. Ukusukela lapha ebantazaneni abaphethe umntwana loyo ukuya kiboma kunezinto esizikhulumako. Angeze indwezo safana nalezi esiyozikhuluma umntwana nakayokwela ngombana umsana nomndazana abafani. Umntwana nangabe unikelwa umthetho umsegwabo kuthiwa ubulonga ubugadangi, there's a reference ukuthi why ubulonga ngabugadangi. Nangabe senifuna ukumgadangisa ubulonga then sho ukuthi into yangiqudeni iyachange because now you are simply saying kose ukuthi kungasahutshulwa kuphi ngesibuyeni sangequdeni. You are trying to say that. So by changing into ngale esukweni phini lengoma wazi ukuthi nento iaffectawo ngale ngequdeni. You see, when you don't understand ukuthi into ezenziwelani bese mara ufuna ukuchugulula, that's why kuthiwa umhloli into yenzako, uyahlola into ofuna ukuyenza. Nangu ulokhanje umuntu ukhulele umntwana and then uba ne-idea yokuthi no uSifiso ukhambile yokwela and then ngen-25 June birthday bengiqabangile ukuthi ngithenge ikhekhe likhambe nabo mna kwabo umntwana amadla ikhekhe. Uzama ukusitshela wona ukuthi umntwana osendabeni umkhetho achuchuluzi ayisenchuka ayidle. Why into leyo uqabanga ukuthi ibuhlakani ngombana nangabe kuzokhuphuka izinto efanele zingakhuphuki ziyishinge ngendabeni, then it means kuba ne power imbalance between ubaba nomntwana. This is why abantwana babuyako abasabahlonipha bobabo because ekuphetheni kwabamasiko
kube ne-emasculate eyenzakala ubudoda bakababa buhlubulekile. This is why abantwana laba babuya ukuthi bayahlola, simply because ngaphange sibuyeni sifuna ukwenza izinto ngendlela yethu because of sicabanga ukuthi ingoma yinto yokudlala, sicabanga ukuthi ingoma yinto ongamane uwenze noma kuyini. This is why now there's power imbalances. Ukayingaka abantwana bangazwana nabomayise ababawiselako. Ukhumbula ukuthi umntwana akawiselwa mhugi, uwiselwa ngubabakhe, uhugelwa mhugi. So now we are siba ne power imbalance emphakathini yethu. We can no longer make sure ukuthi abo baba esiba nabo emphakathini ngilabo esingabathemba. We can no longer make sure ukuthi amasokana esinawo emphakathini ngila ngelinye ilanga angavusa imizi yabo bamkhulu. There's power imbalance esindebeleni begodu ibhebhedla nje ibuya ngesibuyeni. Aboma abafuna ukuzenzela umathanda lokha nakwela bentwana ngibo abavusisa ingoma yokwela, abenza ukuthi izinto zicharagane simply because yonke into kibo yifashion. Angeke sikhone ukuthi nangabe ingwenyama nofana ikosi izokukhipha umthetho othize abantu bafuna ukuthi bawuphikise. Nanoma kuthiwa batsho into leyo ekhulunywako siyathoma sonke ukuyizwa yinto etsha, akafanele ukuthi siyiphikise. Kanti ngibani umnikazi wengoma? Ngubani umnikazi wengoma yokwela? Shuthi thina ngamanye amagama sizama ukuthi abantu bangekosini asibathembe ukuthi bayayazi into abayenzayo. And ukuthi now you see, and I once talked about romance. Ukuthi now every time nakwenzeka izinto esikweni impilo lengoma, because baba lo phela akasana budoda, he is emasculated because his wife is not respecting isiko impilo lengoma. Indoda le ayisana budoda ngendlini. This is why ngama pillow talk sekumele ukuthi amadoda ahlathulule izinto zangendabeni. Baby my love, irogela imnyama unganibathi because whatever. Akhonakala ukuthi sibe nama conversations anjalo. Akhonakali. Not only does it nyefisas ingoma yokwela, but it also emasculates indoda. If ever indoda isukile endaweni yakhe, sizokubanjani nemizi ejamileko. This is why sinama divorce. This is why abantu balwa. Now you find out ukuthi umntwana akasiright, umntwana uyagula. Now uthelandelela umntwana wahugela umuntu wabalekelako la. Now uyabuza ukuthi into le yenzeke njani mara baba nibakhulu nikhona. Uzothiwa batsho no usenzo lo umngamo wathi ngcono sithatha usenzo ngoba usenzo angaziye ubani umngane wakhe we-speed cop. It's every time ichaos yakhona ithoma ngesibuyeni. Okuthi ukuthi ngesibuyeni kuthi ukuthi akusana mthetho elandelwako. Ngesibuyeni kusho ukuthi akusana kukhalinywa okukhona. Abantu bayazenzela. Awukwazi ukuzenzela engomeni yakwaNzunza. Whereas uthona na uthi ngikhosele kwaNzunza, ngibuswa mbuso wakwaNzunza, then kusho ukuthi ulandele amasiko impilo wakwaNzunza. Same applies if nangabe ukhosele kwaManala wena, kufanele ukuthi ulandele amasiko impilo wakwaManala. Uwazi indawo yakho njengoma. Asikwazi ukuthi mihla namalanga kose ukuthi kukhalinywane nani kuthiwe ngequde kugidwa ngalindlela. Lokho nakuwelwako kugidwa ngalindlela. Akhonakala ukuthi ufuna ukwenza ifashion. Uyabona wena ukuthi inyawo lakho liyaphakama, sokuqabanga ukuphakamisa umlenze because wow, wena ingholwane zakho uyahona ukuziguga. Sofuna uphakamisa umlenze umfazi. Bese nawuzokubuzwa la uzokuthi basho na entertainment. Akhonakala ukuthi lokha nakufanele ukuthi kuvunywe kugidwe igwabo. Awubabona bayaligida igwabo. And ngeke ubabone bayithentsha into abayenzayo. Wena usafuna ukuvuma ingoma evunywako for abantwana nabo. So ufuna ukuza neyakhe version esingayaziko, ugide uphuphuruzele kwangathi akusingo. Umfazi ngengoma uyakhothama. Umfazi ngengoma uyakhothama simply because umntwana lo uvundle kweyakhe imbeleko. Awukwazi ukusikimisa isihloko ugide kwangathi ugida umporho. Akhonakala. So now kuzokuthiwa ngathi kukhulunywela futhi. This is why kunegama eselivele emadodeni lithi basho abafazi baqabanga ukuthi into le yiqude. Bayanibona vele ukuthi nifuna ukwenza into le ibe angeke ngithi iba feminine ne, ayibi feminine, iba matlwaba. Iba matlwaba. Akusa understand ukuthi kuhle la guys sikhuluma ngobudoda nofana sikhuluma ngobufazi na. Akusazwisiseki. Izinto zesindebele ziyonakala. Umntwana akathombako, umntwana akawelako kuyafana nje, kuyafana. Okuthi ukuthi nangequde nizofuna ukugida igwabo.
nithi bathi ingoma le niyikhumbulile, igidweli nilikhumbulile, umlingakobo niwukhumbulile. There's a reason why nevunulo yakhona ayifani, iyahluka. Ngombana umlingakobe ukhuluma enye into engesayikhuluma ku TikTok because iyifihlo yengoma. Umlingakobe ingakho abantu bafuna ungibatha umlingakobe nerogeli emnyama ukukhombisa ukuthi kunelwazi elichodako la ezange laba khona umuntu nakayokwenda, ezange laba khona umuntu nakahlala nonosokanakhe. This is why you think everything is fashion, kumele uyifashionalize. When you know your business, nawazi ukuthi uyini umlingakobe, iyini imigari, and akusizi inyembezi. Nasithi zinyembezi vane sihlonipha ngenye into. Nawuzisa ukuthi uyini umlingakobe angekho usonge. Angeze wawusonga begodu angeze wawuvunula umbathe nerogo elimnyama. Angeke ngombani uyazi ukuthi utsho ukuthini. So ukuchugulula kwezinto ukuthi abantu abafuna ukunderstand ukuthi sisebenza ngani la. And by the way, if you wanna say lungile wayo ukhuluma ngezinto zamadoda indanga nesithamba kusizinto zamadoda zizinto ezibhejuliswa indoda, maqeda ukubhejuliswa indoda zinikelwe umfazi ngedwende nobukhazi. Hence why all these rituals that you don't even understand. That's why isithambo sakho Madzela sasebenza mhlanu uthathawo. Sonke isikhathesi wena bowunesithambo uwelile, iwele kayingaki ingoma solo kunesithambo awunamvumo yokuthi uthambe. Why? Because awunamfazi. But the second unuthatha umfazi wankhani isithambo sakho becomes natured, okusho ukuthi besilinde inthimba zomfazi. So indanga isithambo zizinto ezibhejuliswa indoda because of how heavy they are. Zizinto ezi-heavy nge-spirituality. I-masculinity ne-femininity, ubudoda nobufazi abufani, ubudisi bakhona, i-density yakhona ayifani. Njengalokho ukuthi nasikhuluma in physical form, there's a reason why umntwana ona 16 years angaguga, omsana angaguga i-12.5 yepupu, mara lo mntazana ingambhalela. Same thing applies to what? To spirituality. Amandla wakhona awafani. Nakahlanganako asithi aba equal. Like leyo nonsense banifundisa yona kuma feminism na kuma equality nohulumende. I-nonsense nje. Ndoda nomfazi ngeke bavuke bafana. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngeduality. Ukuthi iphayipeli nangilifaka la epompini amanzi la azongena akhamba thelelele. Akutsho ukuthi ipompi le iqhakatheke khulu ukudlula ipipe because nangana pipe kusho ukuthi ngeke ngithelelele. Nangine pipe ingana popi kusho ukuthi nginamanzi. Okusho ukuthi ipipe nepompi nangisihlanganisako zinamandla ahlukileko kodwa nakahlanganako enza into engikhona ukuyibona la. Ngizo izinto ezinjalo. Nangale ngequdweni uyafunja bayakufumbathisa izinto ezithize ezisebenzako ngedwende nobukhazi, ezisebenzako lokha nawuba nomuzi. Hence ama rituals lawa kubuyisa amehlo, udla isikwa, all these rituals ingodlo nani zonke into ezo zisuka zisunguleke from ngequdeni. That's why nawuthomba awusafungi nawo umntazana akafungi ngombana usuke wena uyoba nomuntu ozohlangana ngelinye ilanga onendanga efunga something. Ukufunga nokubina akusindwe A1. Kunokufunga kunokubina. Ngingayingenele likhulu. So and angikakwata ngikadani. Nangipassionate nangene emoyeni ngiso. So into engizama ukuyiletha namhlanje kini ngileyo. Lisana ukufuna ukuchugulula izinto zesintu kube ningazazi. Nithi ningazazi njalo nifuna ukutshela bonosokana benu ufuna nifuna ukutshela izazi zesindebele ukuthi nina ni fashionize kuphi ninemali kangangani kwenzani in whatever. Anizazi izinto zesindebele. Ukuthi uwendile akutsho ukuthi so wazi yonke into yesindebele. Ibahambuli fundiseka ulalele umthetho nakuthiwa kwamanala kwenziwa ngalindlela. Nangabe wena you are interested into knowing more why these things, then consult nabantu abathi bona bazizazi zesindebele nezanusi nezangoma nenyanga zesindebele. Nofana uye ngekosini uyokubuza ukuthi enhlek navane sihuphula lapha kutsho ukuthini. Umntwana navane simthiyela inkomo zakhe abantazana ababuya ngemlanjeni kutsho ukuthini. Umntwana omsana navane sithi thiya biza inkomo zakho usho ukuthi ziyakuphi emzini kutsho ukuthini. Yonke into eyenzeka ngesandleni sesinqele yenzeka ngesandleni sesidla. Ayenzeki ngendlela e1. Angithi lokho na ukhamba ngeN1 nalokho na ukhamba ngeN2 ngenzeka ukuthi indlela ezi azifani kodwa ungafika kubani
ku-destination A1. Nobulili bunjalo, ubudoda nobufazi abufani. Sinasiphethako siphetha sifuna igoli yinye, siya ku same destination kodwa asiphethi ngokufana because asifani. Ngakho konke ngokomoya spiritually, nge-physically, biological uyazibona nawe unamabele omunye yena uflat, asifani. Kungakho ukuthi ngaso sonke isikhathi akafanele ukuthi simane sichugulula izinto ngaphandle kokuzwisa ukuthi zazenzwelana. Ayikho into yesintu eyenziwako because kubhorekiwe. Yonke into is a spiritual experience. Yonke into inesizathu sokuthi kuba yini beyenzeka. Ngiyathokoza.